Okay. Sisenhlelweni siswathi sabunga imbambe ligapho lami lelingena njalo ngabo lesithathu kusihlwa litana gogo eSwatini njenge kwethembisa kwami ke yakhamdite enhlitiyo yami ngibuye naye esilwane ngambe ngamlanza le majukujukwini ngabiya naye elihlelweni siswathi sambunga imbambe ligapho lami ngiyajabula kakhulu ngicela ke ni share njengenhlala yenda ni share nithumelele abanye ukuze bathi ukhona kubona ukuthi sesihlelweni sesikhona lamuhla sitabe sibhunga nje sihleli sisekhaya kukuhle kumnanzi kunjiyayi ngicoca nanangumntana nami eceleni sendana kule bathi kushiyelana ligwayi noma ke kumnqinta indlebe ngelulwimi lwethu lesiswati ke kasitolikwa na ungeva awuhambe uyobuta kulaba phambili siselihlelweni siswati sabunga imbambe ligapho lami lihlelo lingena njalo ngabo lesithathu lo ngathi ngiyatekula nje ngifuna phela nento ushare nani share yako le live stream bantu bayakhona kungeteka babone ukuthi gogo so ungenile so usemoyeni uhamba ke nasilwane namhla ngikhumbute nje nitsatsa kini nitsatsa kungena mhla ka 3 May holiday lelikhulu lecomedy eSwatini our type of one man show gogo nasilwane base happy vele hotel endzaweni lenkulu yemgcebeleka wena kwakho kusuka emagozo uyothenga lesigcebhezana sekugunyatha ukuthi ube ingcenye lo msebenzi ngalokho semthethweni kunathi indzawo phela letinye tekudla letifaka letinjengabo Ocean Basket na ungena ngekhathi ukhanza leticket 100 emalangeni likhulu lelodwana egeneral lelitatanyiswa VIP likhulu lekele 80 landing eTuba siselihlelweni siswathi sabunga imbambe ligapho lami sitabe sincintana indlebe sitekula sigwabula ematshe nako lesitawukwenda namuhla awusilwana yabona kulukhuni kakhulu kuthi ngasi yacoca nje nasilwane la umatasa ngelicimo amathi ngiyabuza yabona ke lokuthi bantwana selabo sebakhona sebonakele kakhulu hayibo manje bonakele kakhulu khona konakala seniphuhlukile nina anisesiko ukuthi live lihlephuka indlebe senihumbuke kwana lendlebe njani senayo ukuphi nje silwane ukuthi besingacophi ubeke lelicingo leli eceleni kwalo mbuto ngaphendulini ukhona yini noma ngimona wona icingo mina ngisanda akusimuhle silwane yathi sinalicina ngale ngazathatha uliphahlada lekudzeni nako kwele ngakufuna mina abantu abadala bathi ngihlupha ngane streetnisha ngesikole satha icingo liphatha lingenalo icingo nje lokusikhuluma ngoliphathadela ini hlwa silwane nakamine bekacingo satha icingo liphathadela lingena kulo kuphathada ngiyakwekhuda silwane nini bengidlela ngemoto emawayo satha le moto ifohlota ikuyi le threat yale threat akumani silwane ngive akusiyo i-threat silwane ngiyakwekhuda ngenyanyekisa lesendo why ungene lembo lengangene ngiyadla nini yesilwane lo ngikhuluma ngicela kudla ngicithele uyabona ama-stress lengingafuni ke mina ngilawo angithi ke silwane ithi ngenyanyekisa lesento sokuthi ngithi ngikhuluma nawe umzala ungabusavusa buso ukhombe kungilalela nenhlonipho kanti lobuso uyabona nje lendlebe labuntini ukuthi kufunenze ngivuse buso nguloko phela silwane lo sekuwenta ukuthi ngithi mina senilahlekelwe ngulobuntu angithi nangithi kumlomdzana ukhuluma naye vuse emehlo umbuko akabuka umlomdzana emehlweni jiki vusa emehlo umbuko awukeva angathi ubuke emehlweni
angikathi mbuke emehlweni mubuke buka lengakuye hayi lokuthi ungathi ukhuluma nesidumbu nje umuntu lobukele angiboni noma uyangiva noma kwendeke ngidava ngembuto base ngingasaphendula ukuthi ngeke uyanaka ke silwane lokho ukuthi yini leseyenta impilo ungathi nithi shubile kunayitona yini kule ngcondo yena le ngcondo yena hayi silwane ngule ngcondo yena ingcondo yena silwane yebo nisebenza lumi lothi ma 2000 kodwa le ndlela leseniphila ngayo sen 2 forward seningema 6000 nina sesinema 4000 no le mbyane ingcondo yena silwane yanimoza inkinga ikini gogo vani ngami nina nifuna ukuthi understand that nima 2000 because let the cards manje understand the cards intshintshile le ndlela konke yangakusile cards konke yakina fanani yesilwane kuntshintsha kwaleti cards angiphikisani ikhathi tintshintshile kodwa imigomo yekuphila yekuthi phatha umuntu ayikakantshintshi ingahlala njalo nje ngokuba ne technology seyikhona phela ngahlala njalo nje esilwane angeke kuntshintshe nje ukuthi na uphuma endlini yanga ngisenze ufuna ugeze tanje noma le technology kuthi hlonipha lokho letishwana leto ngibekisa ngalokho le technology noma ingaze ibe sezingeni kanjani ayizobekisa ugeza tanje kuzovele I see relevant ku relevant lokho phela ukuthi hlonipha kwenda lokho nekuhlandela intshintshile ngoko vumani ngikhala manje silwane bengeke itona ukhuluma nemntana abelo abuke licini angeke kanti lokuselithi antali icingo nali bekungekuze kwendeke uyathi ukuthi ingakho indoda letimile nyalo nje ngilalele wena lana ngiyakuthi because mangilacingo nawe ngiyakuva nalana yaqhubeka indoda yami sekufuneka ube ngala kunake wena mangakho ama contacts ami njalo engakhulumi nawe ngenza bayakho sekuba nemfomo munye mina nokuba na 50 lokuyakugeja esilwane lokuyakugeja lokho ongakugolinga kimi na ungiva ngoba phela mina nje angikhulumi kuphela kodwa ngikhuluma impilo ngikuhlolele la ungakahloli khona wena bese ngizoba yakusasa sengiva njani uma ngacheck la groupini uyathi ukuthi lenye inkinga esilwane kwayona le technology njengalo phela i-technology leni nihambisayo lapha lana isebenzisa kahle esilwane i-technology buka technology phela le ni-updated technology updated ngalesikhathi nibuka kwenje labantu akubona nini lokho nyalo ngithi ngiyabona ukwendeka inkulu ngive esilwane angithi mina igabi technology kahle kakhulu kodwa ke nina niyisebenzisa kabi silwane ngilele ngikhala ngawo ukuthi seniphuwa siyatiwa ngimi sisebenza njani uyabona nje lo WhatsApp silwane yabo WhatsApp nako ke lokho wrong lokuthi nje uwadi wena at this age ku wrong lokuthi nje wathi ukhona angisekafika ukuthi uyawusebenzisa yini lokuthi nje wathi ngiveke silwane uyabona WhatsApp silwane info yethu yani yekukhuluma yekuhambisa umlayeto nina nihambisa umlayeto nihambisa kuthomba ngigcola uyabona utsenidilimata kwanine athambi into vathombe uthamba nemilayeto lekhona bewuthumele isithombe uthule khona lokukhuluma ngalesithombe sifike emva kwemilayeto ngilele ngikhala ngako kwesilwane ukuthi nenda lokho ngakafanele lese kusinengizo laphambi kweliso laNkulunkulu kunanabo TikTok kunabo Facebook silwane uthi ungangena ka TikTok wena ukhangise ngelukhono lakho lapho lukhono lonalo kuze umuntu lomunyato okushayela akusite ngobe lapha kunebantu abaningi lababona kuswade lengeliso lomuntu ngawubuka umuntu onelithalenta ukuthi ngingamthasa ke namuthi nangulithalenta aphile ngalo nine leni nginela kuyofuna inombolo lifunele kusomana nento ekukhohlakala nithumelana belithombele ngikhala ngalo uyabona kuthi inhloso yini yimbi uyabona nje ka TikTok I understand lento lena kwekuchumana simathe sezulu kwekuthi sichumana so lokuchumana lo mfu uchumana umbone ka TikTok angithi ubeka like awu like lama video like yena yimi kokufaka iheart lapha la like khona lo ngiyamjabulela ngekwenhlitiyo lo muntu so uyaqhubeka uyabona ukuthi ke le technology ni so gcina uyakuya nende naku lekuthiwa ke siba nekukhakhamela ebe beningakakhakhameli namite emacatha lamakhulu kini nalalela nafundziswa ukuthi fundiswa ngini TikTok fundiswa ngini ukuthi uyabona ke lokho siba ngu-TikTok uthi wena yebo kona ucije ka TikTok wafundiswa ku TikTok wena kwanye sola ubambe usebenza nje TikTok wena kodwa ke silwane sengibambele mikhiba leni yendaba
ungena info le wrong TikTok nokugazima ikhipha ungena info le wrong kakhulu nikilatika ungena info le wrong kakhulu uyabona iyanehlula le technology ayisikhuje lemvo yokuthi sichumane kuthiwa ukuchumana ngingakuthiwa social media siyachumana so lokucela inombolo umuntu ngicela ngichubeka ukuchumana kwethu inhloso yalokuchumana yini silwane kuthi sibone nesechumana akusiko lokho yini ngalichuma lalela lokuthi nibonana heya uyabona ke lokuthi vele iyanehlula uNkulunkulu wami iyanehlula phela ba understand ibakhulu sa understand yabona njengoba understand TikTok Twitter nje ungasayi kuyi ukahle nje udlalela khona le bo mix it angithi uyabona ukuthi nelimi lenilusebenzisa ka Twitter aluluhle netsakada abantu nenda yonke lento into engakafanele lento ye social media so now nelikhono khangisa likhono lakho now business ukhangise business lakho ukuze lelinye liso lelidzinge leso lelo sito lelo likhone kufike lithole wena oh nangu silwane la wente emahlala so uyazuza ke lo muntu ukuthi inombolo yasilwane ithini nayo uyashasilwane nemisebenzi la ungethe wetha into ohlekisa abantu uyabona ukuthi ile nhloso yini lona business hey mina la ngine business ngidayisa nathi ithombe ngiyadweba inhloso yalokhu kwakunlo kodwa nine ngale ndlela ningiyo gogo wathi angivule TikTok angithi awuvula TikTok nangalinye langa ngibona ushutha lebhibhida lapha ekamelweni lakho uthi post nangalinye langa yesilwane utotshela mina ukuthi yakhangisa manje lokuchazela tikhona ngike ngathi faka mina tshela abantu yenginemhlabelo mina ngike ngathi faka mina esilwane letibhida lapha zange sengithole ngisho yinye inhlitiyo kimi sizathu yini vela ngofaka njalo nikhohlakele ngayo nifuna ubungcunu nini esilwane into lethi ngahole enhloko nako la niyofaka khona inhlitiyo kungabe kukhulunywa into lephila nidla phansi yathi wena lemvu yayilahla man lemvu yayilahla lemvu yayilahla baba wena you are missing the point yesilwane leli lethombe leticela kolothisho ukuthi khohlakele thina sidibunga leso lokhohlakala ethombeni asidibunga leso lokhohlakala thina sifuna ukubuyisela inthando yesimakade eqaleni imvelaphi yethu engatsene semini yaseEden kuthi sasihambaze aphike manga mina ngithi mina esilwane mina niphambili kakhulu siselihlelweni siswati sambu ngimbambe licapho lami lelingena njalo ngabo lesithathu namuhla nginana ngisilwane ke silwane selihlelweni siyabhunga nje bantu aba comment ngemibuto labafuna kuyibuta sesisuke sikhulumisa na indaba ye technology ukuthi technology yinhle kodwa ifike ingcondweni tebantu labakabi labakhohla ke gogo uyabona nakufika imode bantwana lani lazibona nje nakufika bogesi nanisengekho wanizindila kaloku basembili awusilwa buka solo sawonga solukhona na kodwa nina ngalokhohlakala kwena ihlolo lokho bekuna mix it uzuphuliwe ngale ngcondo yethu tiya ngalokufika litinto tinyamalala nyalo Facebook bodla libhethu nyalo sekuna TikTok nine ni kakhulu ninebuhatha too much nikila letika animathu umuntu nine noma ngagijela ibhasi umuntu lomdzala uyema uNkulunkulu wamathi impo ungathi umjeka nihledi kuthi nje luza ngeke ngizeni kwende lo kubangwa yini ngibani lokho nikhiphe icinga nimbona lo muntu lanzelela ukuthi kwentiwa yini leko ngini kodwa ngithi sikwentelana nisetintingweni nibhizi akusiko nibhizi nguleti imali setalingana lokubhadala ebhasini leti tencwe leti imali ngekukhula kuthi ngalokho ngisukuma ngiyaphika ngaphiza futhi sikhiphe embasha fana na yesilwane atibele imali njengoba njalo kini ukuthi umuntu omdzalo ubhadala imali engaka thina sibhadala engaka sesinyaka kuyalingana tonke imali sesifela yini cha ke silwane ngekufa asesithi ubhadala imali elinganako ubuntu kuwe inhlonipho phela le wena lento loyishoko silwane ifana ngwena lokho ukuthi akangivuseli ngani yena lo wena sekukhona ukuvusela umuntu lomdzala na udibana akusiko ngamvusela wenta njani ngiyam excuse so siyamvusela ngiyamphazamisa kulo mdzala usemcondweni ematima udle makhambe ngcono yesilwane uyathi ukuthi niyalahlela sibusiso ni njengaloku sisehlelweni ngicela manje ni share ni like silwane ngihlale ngibakhumbuta ngana ngomsebenzi lomkhulu lodako lo wa 3 yes abathi bantu bonke ukuthi vele nje uholiday lisemthethweni lo gogo kude lo ngakwathi uyabona kuloko uyabona nje lokuzokhuluma la ngisakuphilisa ngoba sokukhuluma indlo leni lapho ke silwa nalo kusebhande reme wonke umuntu
utaba se-Happy Valley nga-7 uhleti phasi balocala fika ngabo-6 ngoba tabe kunabo photoshoot la bawungena tabe kune-photo booth tabo cameraman labadulile bantu fune baswenge ngalelanga bantu abagcoke kahle bantu fune baswenge abantu babe-presente kodwa tawuvela khashana labantu abagcoke kahle bantu kusuka nje eMpumalanga yonke kubo Carolina ngala kubo Nkomanzi bantu ababuye bonke inkomanzi yonke ayibuye ngala kube kuhle kube njeswa namhla ka3 sidabe se-Happy Valley Hotel abede bantu lefanele bantu ukuthi bangesabi kiko ukuthi sidawenela yini sidawenela khululeka isipiliyoni lesisha longakake wadibana naso awujabula nigeze nigcoke kahle sidabe sinabo photographer labasezingeni banithebula kutaba kuhle kube njiyayi lendzaba lena Silwane uyathi ukuthi le ndlela nikhuliseke ngayo nina seyife yaze yafa noma senilemakhaya ngathi kunetinto iqiniso ngeke ngilibaleke likhona timvo lebeti kahle lebendete tolo khetha ngaso tibuka nyalo solotika nyalo uyabona timvo utaplanwa njani yabo nje nyalo nana ijuice nayo lo ithelile kade ngomile mina ngiyafuna ukuthi ha kepha kusakuthiwa ngenginatha kanatha umlomthana ngifela nabe lo wagcina ungobi wena nawagcina ungobi wena lana rochochocho mine uyakhona yini kwehlukanisa koma nebukhali ngiyakhona uyakhona nyalo nje mina ngomile uphethe koma noma bukhali nyalo nje mina ngomile omiswe yini solo ngikhuluma nawe lapho kunya kwekhamera qale mina ukukhuluma ngobhisi nganaliciko wena uthulile thu so ume kwendlula mina uyabona ukuthi kuhambelana nebukhali koma kufiki nemagema koma kashiyana ngalokho akufiki ngemagema Silwane ngiyavumelana nawe kodwa uyanaka indloko ukuthi yebo uyambolo bongwana le khathi ku dry ngifanele ngangiyanatha sekufune kumele wena ke mina ake ngithi ke mfini yebo Silwane ibambe kahle lengilazi ungayiwisi bona yanathi yakhulunyelwa nangayithandi nje into yemlungu lebhebhe ngiyona senganathi lengafuni ke mina into le emlungu nje angiyifuni yabo ngomile yebo but bhebhe ngimi lo ple hayi nimi yakhulunyelwa nje especially ngekudla hayi okay ngakwendi kimi lo ukukhumela asengithi ke Silwane sibuyela kunayo inkulumo lethini yabo siyachubeka ukuxolisa yabona ukuthi uyabothi ni kanjani Silwane nihambise embili lokuhlulela umuntu lomdzala nawo lenikhambise embili uyathi neSilwane ukuthi la malungelo leni watisa kangaka lonke lilungelo lonke alilodwa lihamba neresponsibility ilungelo alilodwa la kilo la mayamana liyati responsibility kuyilungelo la drink nayo ukuthi nginathi responsibility yami ukuthi ngiyithathe yakwadi lokho irresponsibility yakho ukuthi ugcine le ngilazi ihlantekile ingavi responsibility ke leyo sethephi lokho cha Silwane into lo ngeke wadada ivele ukuthi kutholwa phona ngokusemnyama ngibuka ukuthi nani ngake Silwane senibuke emuva kancane umoya ungaba khona Silwane umoya wayo uyabona nje intolo nawe inhloko ekhaya ohlonipheka Silwane ngoba nesithuba anyalo sobihlo ekhaya into besibana le mali ngabe inhloko ekhaya ngena lutho tohlontsho kuba lanyalo yaba khona le mali siyahlonipha uyabona ke Silwane ukuthi akusiwo wonke umuntu phela Silwane lo ngaba nemali inhlonipho awuhloniphi imali kodwa uhlonipha lesiqu salomuntu bakabawukwabile gogo namuntu osalikhulu yabona isikhathi esisho njalo sefika njinjini nyalo le mali isho ukuthi ngiyona kunika sikabi imali nyalo nika sikabi imali nawu ngenalutho vele ungagathi lokuthemba ukuhambisana nehlonipho cha yeSilwane kodwa nawe indoda phela lokungabi nalutho kude umgodzo wokulahla umuntu lokunye ke gogo lokutshela mina ngathi siyahamba ngapha siyabuka ngathi nesima 2000 siyabuka nje kwawona lamadvodza ethi awahlonishwa lathi ihlokote emakhaya nanawo atihloniphi abhiza soma thina 2000 amadvodza
soma bosiswethu funa ukuthi badoda adala amadzala asesithi ke Hlonipha silwane sibathile asesithi ke kangaka. silwane Hlonipha asesithi lamadoda wanhlonipha somalabantwana yebo uyakhumbula yini ukuthi encwadini lengcwele iBhayibheli livete ukuthi isono sendoda siqhamuka ngekubona uyawakhumbula lawo magama lawo yebo asesithi ke naye le ndoda seyibonile ibona umntana awume silwane ngikhuluma ngomntwana khuluma ngebungculu bemntana longanani lomncane na ukhuluma ngomntwana ukhuluma ngani ngumuntu lomncane kunawo nakamncane kunawo usuka ngakanani amswi chaza nangiswi gogo umuntu nje ungaphasi kwami kweminyaka mncane kimi uyabona nje mina gogo nyaka iminyaka yami 30 okay ke silwane manje gogo unjalo sengasweka mina sojona ngane sengisuka ngibamba umfana lona 7 years kukahle lo cha lo mfana ngimshiya mina ngangakhi manje gogo ngimshiya ngakho lo mfana ma 23 years uyabona ukuthi kukaphi ngumntana ke lo lokho ke silwane naso ukhuluma ngenga kuyafana naphela lekhathi umuntu kuyafana nalekhathi komuntu lona 60 noma lona 50 asoma umfana lona 17 noma lona 20 kuyafana nakothi yena umshiya ke 30 info yide asesithi ke nanga silwane kamsoma impendulo yalo ithi yabani yalo lona 21 labantu phela gogo abathi sikazi babethu umntwana ukhipha licatha udlala licatha utamatisa ingqondo yalomntwana buphi ke buntu ngobe leli sikhatha likukhanza ukho vele gumeni likukhanza uyaphacuta le ngaphandle akusiko lapho lokho uyabona leli sikhatha esilwane nalingake litela ekhaya lithi ngulakho lomzata wekhutha hey kodwa ngalokuthi leli sikhatha likukhanza ule ngaphandle uhwabitha le ngaphandle vele liyawukhanza likhatha asingawabalekele emaqiniso silwane bakhona abantu besilisa labagilwa ngamajoba bakhona kodwa nalabantu besifazane silwane bakhona baningi labagilwa ngamajoba bo ikakhulu laba lesebabatali lamuhla bayehluleka ukuthi bakhulise kahle labantwana uyakufa lokho silwane ngiyavuma khala lethi mathol silapha ngiyavuma khala lethi mathol lento ithi isociety ngabe uyabanjiswana kwentiwa labo social media nje kuze usito khona kuthumela umlayezo la ngefiki khona wonke umuntu lasesigabeni sekusabe ngumntali abe nalengcodo ebudala uyakubona ke lokho kubanjiswana ulamuhla wali honje ungabe lamuhle silwana abantwana uthi uhlele ebhasini nomuntu lomzala iti bhasi ifika ime station itothatha munyola abantwana lapha abamesula ngemcabuze emlonyeni kucimeta nina nila ngekhathi ndamthini lo mntana ngoba sokunemalungelo balungiselela umshado labantu uyabona uyabona balungiselela umshado uhawu balungiselela umshado labantu umshado nyawulilitela late awulungiselwa ngemahhola umshado kulenge ema-dripping akulungiselelwa ngathi inkomo umshado awulungiselelwa ulungiselelwa ngalokuqabuzana nake ugibele phambi kwabantu abadala angisho kanjalo mina sengisho ukuthi balandzeli nebathanzi benhlelo siswati siyambunga imbambe eligabho lami nisithethelele lamuhla siyabhunga nje sisekhaya na ungakhona ukukhomenta cala ngalokufollowisha labavumeleke ukukhomenta ngulala abafollowisha lelikhasi kungako nje na uthi uyabuka wena lapha kulesikhala sa comment kunembhalo loblue lobhale ukuthi follow chafata lokho ufollowishe lelikhasi ushare le live stream ukuze itofika kubantu labanengi kunikhumbuta nje nini lensemoyeni ukuthi mhla ka3 May eSwatini enzaweni yasezulwini simema onke emakhono ngalo lesihlanu inkonzo lenkulu itabe ibanjelwe ehotela kutabe kudliwa livi kutabe kulandwe umoya wasezulwini kutabe kunesimo sekuthula peace kuhleka injabulo uyabona kutabeke kusezulwini Happy Valley our type of one man show silwane tabeke okubadidwa ngilokuthi i-one man show kanibona bayithu bakhodla ukuthi phela imeni ngini ungadideki singisi nje sithi one man yinye vele ijoda lapha kulelwanyana angifaka ukuthi ni kodwa ke nine buyani ngebuningi benu silwane abantu abashare kahle mana ngijabula futhi ngendlela bendangayo ufuna abantu bashare phela la sisemoyeni kufuna abantu bashare ngicela nishare le live stream yinhle kakhulu kani ishareni
ngicela nishare hayi Silwane bayashare abantu naba bayashare siselihlelweni siswati sambunga imbami elicapho lami asesifunze ke ma comment lambalwa sitokhona kuwaphendula sitokhona kuwaphendula ma comments lambalwa okay nini ngakhona ukucommenta nini ningakhona ukucommenta siyacela ni followishe shotha awukalifollowishi leli page la khona Silwane lifollowishe kuze utokhona ukucomment so ngabhala ke nawe siyabhunga la sibhunga na indzaba yentuthuko nekutiphatha kwebantu kuthi into lebhlungu njengekuba mzala kunathi insuku nathi kuthi into lebhlungu asinikwa indlebe ungabe uyakhuluma kuthiwa wena ukhulumela futhi ungabe uyakhuta kuthiwa uyathetha kubhlungu nje kuba mzala kunathi isikhathi nathi siseluhlelweni siswati sambunga imbami elicapho lami siyanincenga ngemoya waNkulunkulu nike manje nithengena amathikiti nite Happy Valley Hotel buka lapha lihlobo labo photographer lelikhona sidabe sina the Lion King Studio utawusuka edolobheni eMbabane Capital City etela atoshuta sidabe sina ngibani kodwa lo mfana lomfishane lo win award ngibani lo dabe sina Dilang zawutabala thethe konke lokumakhohlo mbakhe etekutoshuta niyabona ukuthi kutabe kuhle kanjani lapha sidabe siqophwa ke ngalokho semthethweni wonke umuntu akabe khona wonke umuntu nisuke bese zingeni nite Happy Valley ukuthi abakuhle kube njiyayi siselihlelweni siswati sambunga imbami elicapho lami sincindana indlebe nje siyabhunga sekwenteke njani nanke ama comments angasaveli hayi bashera kancane Silwane ba lapha sesifikile ku 3.8 nazi ngamanye sikhuphuke indlela yokukhuphuka ukuthi sishare akaphinde ni share ke la ni share la kakhulu Silwane uyathi nalokhu ngeke sengikutholile ngikuthi nini nalokhu somanisa kwathi hayi beshiya ke kusomeni ngaka hayi anisakwadi yabo ke kusomeni gogo songakhuluma na kungake kube nemhlangano nje Silwane senihlale past 10 futhi anisakwadi manje nginkululo kwenta nemishado ingasakhona ngabona la senibeka ngagcina ngolo kwesona hayi senigila tika no sesinjinje le formula le ngilolo kungelungi phela Silwane ngokuthi nini usebene phela ukuthatha lithi bo 6 months izolosoma umvumunye uhamba ngenyawo uyale kuyo kwasidendeni hayi mani ngiyakuhamba ngethanya ngithole lesigubhe ngifuleni awu impela ekhaya angayivumi zabakho utholele mahala hayi sisebenze uyathini buhle baloko ukuthi bekuba yini lokho mfana yasilva lesigubhe wena usilva amusiko lokho Silwane ngive buhle baloko kunokuthi benithi niyo uvumelana nakha lobudlelwane nibe senatana Silwane ngobe phela laba budlelwane kuhlangana abantu ababili abangadani Silwane lo nguSilwane uhlala naku la lo Phethuna nguSindi uhlala le abatani labantu bachamke emindenini ndihambi bobabili labantu yebo phela sitawushayelana akube lici ke Silwane nini nibonana kwanze lamalanga uze wathi ukuthi Sindi unyanya naku nanaku tsanza na no uzobona elayini bona khanjwa nase nibona ukuthi anikhonani ke senendajanile ayekela uyabona ayekela seni kukodwa uthi nini niyekela senilumene vele so uyawufuka adlule ngibani loya lo somfumfuthe wamfumfutha wena cha yabona lokho kusoma ngamanye siyekele out ukuthi singasebenza indlela yethu out kakhulu yaloko use fast kwecela kwabona labo lamantombazane la sakhona enyalo gogo lesikhathi sethu akhohlala na sekude Silwane mantombazane sekufana nekugijimisa lamntuthu ekhathe hokweni vele sekude nje mantombazane khona nje enenhlito lehle kunana siseluhlelweni siswati sambunga imbami elicapho lami lelingena njalo ngabo lesithathu evikini lelitako gogo naSilwane batabe bala kulelihlelo leli ngelesithathu bakhulumisa naye indzaba naye yekwakha imindeni indzaba yekukhulekela uhlala ndzawonye indzaba yokuthandzana kwabantu relationship ikakhulu la kuqaleni kwayo lokuyikhontela ukuthi siba kanjani kafishane nje sidabe sikhuluma indzaba yekusoma nisakwati kusoma nini
nani futhi anisakwati ukuthi umuntu ugane wanini naku umuntu akusomena umuntu umgane kusasa yini yona lento le kodwa ke lebaleke understanding le good understanding ngeke umuntu usilwa nomsomena namuhla kuphela liviki sokuganile liviki linye sekufuneka kuphela ini ka linye sekufuneka kuphela ini kalona somuntu iminyaka lemibili silwana ngigcina ngemati nangumuntu no phela akusi diploma lento lena ukuthi thatha iminyaka kangimbali degree yini mina lana awukahle bo nale mnanzi ilimi lami ngilimarinate kahle lo mufuna ngive fast yesilwane phela kude lo ngathi ukuthi nakusonywana kusebonke emaqebo imacebo ngisebenzisa wona le manje zonke lemacebo amangathatha 3 years kaze kuphela amacebo solonkulu imfundo amane ngabe uthi wona buyane la lesithathu 3 years ngikhuluma nomunye 3 years ufuna gani 3 years umunye 3 years umunye ufuna niphumele endaweni nini kusho wena sikhuluma mase kumfaka ngqani sekumsaphathele ngamsaphathele ngathi mantami ngeke mina ngizenze into leyo ngeke ngizenyende awusala ngeke ngizekwenda into leyo mina ngeke mhla ka 3 May Sitabe Happy Valley Hotel ngelesithathu evikini letako Sitabe sikhulumisa lenzaba ukuthi kufanele umuntu aganwe nini vele emva kokuba sekwendeke emva kokuba senendeni ngeke ngive ngalabantwana mina sisehlelweni siswathi sami ngibonga impambe licapho lami gogo eSwatini uyavalelisa mhla ka 3 May thengane amathikiti uyakunaka kunenteka ungiphe screenshot sel ticket ushuthe le ticket naso ulithengile bese kuma comments noma ngangiphi video lesitayiposta kuma comments ufake lesithombe saleli ticket ngawubhala igama lakho phasi utokhona kuthola skipper sagogo eNsilwane ngelanga le one man show gogo eSwatini bye bye